Kubor nakaslem jong unongsan hima. Dengan iba ka by election kala penpena po morang kenang buat maplang. Di kasoyong buat maplang kaya janwa. Di ke SPDP hadu menta kan kersan yano hadu menta ya namta ka maplang. Ko banyak jing tiap nak liang ka SPDP kan kersan yano ni ka by election. Ni kan punya kertong na. Hawai kay kama iya iba nakaliam ka election commission kala ay ka notification ba ka by election ka di banlong no hade ki constituency ki ba ki MLA kim don su te habede bat ka party acha SPDP te nakaliam jongi ka party in ha pa ni so parkan bat ni ha pa rai kum ka party kalong ka bakar ki te nakaliam jongahi ngayo so ya ke ba ya dei bat ka mau flang constituency yang tu por la kali habai dei bat ka mau renteng ni penyang kedidian te mentaro mau flang nama ka por ka sa stang kisnem te ke bangin rai ni sa sim rai po ka parti te hadu mentahi kum ka mau flang konstri ka ba hadien ke jing klat no i ba deng as ke sun te ka long cha jing du no ba kra te mentapan ni la ban pendap no ya de ka si ka thali leng ba ka de ba election dengan seluruh bahkan long ka jing mentoi cho pai ba ka nya bi chakang te mai dei ka election hi po ba flang te hadu menta na ka leng party ni na yesong swa ba ni ya kot ka ka ba ni sa ai ka rai la ngin ka sa ni ka no party la ni ngin ka sa ni no party kata ka dei ka message ba pa ku chip organizer cho party Tu kendiat nomor ba. Hadu mentang i pindah trelang mat ke UDP. Ngasatu ba ke UDP kan penyang kertong. Di NPP ro kan penyang kertong. Haba kumta yano pin kersan ya UDP ne NPP nama pidan lang serkat. Kata ka dei ki tinggali ho de ka jing sa ni don lang ka sarkar ke NPP ro ka dei ka bangin don lang ka MDA bat ka UDP ni la kham ya long patnar ni don ha ka MDA te ya ka ni ka banta te nakalem ka jongi kum ka party ngin ya shong ngin ya parkan te ka ba mi nam ta ka bangin sa ai ka jip chai bat ro habede bat ka MDA ka shong bade sa ka MDA kum no ka rai kum no ka bantip marni kum ka party ngimla ba chu ong ba chu let ka let hi kum tu marni don ka jong dong rim te habede ki ni ka banta ngin sa sim ya ka rai ha padeng ki no ki kam jong party ba dia ka bangin sim ta po ngin sa ai ka jip chai chi pai ba Ti samurang kelen ni suka mantip pidang yang itu juga stand ba pin kersan ni kan NPP. Hamor kning hadu menta ka ba ni kan tu ka por ba ka NPP ka la ban bu kandidat ba ki yuwe ro la ba tip de Henry ya ka ba ni don na po national party de ka NPP ka di ka national party de ka ta ru ngim la fi chu le ban ong ban kersan ni NPP lan ni ban kersan ya ka no ka seng nomor ni don ka party kemudian ka rai ka ba khadu hi ka nom ba ka party chungi ka ba ngin sim bat ya ka ba ngin dara ngin sa petet ni Kemudian kamu kenang ro phap sim rai biang. ya kabar kering te ngin na penyang kandidat dan rai ta ka kersan ba de ban kersan ya no kersan ni NPP ni ban kersan ni kido ni hang tu ngin haban ya siang da party ke sebo menta la ka NPP ke ka soka la ngin penyang kandidat bat ka kamram jong kita giseng di badon te kila ban karpa de ngi ni kila ban ong kumno ba ya trelang nam ta ka te ka ta ngi serai da kam don de kum kata ba ngi chulik ban kersan ni kata ka jingkeli lada ka NPP ke penjeng tu NPP te lada ka NPP ka sudon kam ya ki ni ki partner jo ke MDA banyaram te ka syong ki lada kam sudon kam ma de ka ya ta ka party ro kata ka biang hi kam don ji habedi ba ni habedi ya ka by election te kanam thot ya ka sarkar pan ai ka by election ka long ke election ka election te ka election be ka kam jo government na kan ya be ka sarkar Mahdu menta kan NPP kam kampat aware ya ke MDA ban kersan. Long habay dei ba ka di ka banta long nakalem ka election commission ro kadang sepat panay ka ni te long makiru wat ko didiet ro ban penyeng ro pat kena na mo klang mo te kumno kin kan mo Samur kenang. Samor keng te kilayat be te habay dei ka ni te nakalem jo ki kilayat sakmat te kum kata kapat don hiru ka jing kren na po ka soka MDA te da kadon kum kata ki squad ka meeting ne ki kanu ka bakile te kata ngi sa pet bangi ru ila ka party yang sesi ni karai anda kala don kita jing kot
dan lagi jadi aware yang siarai buat parti